Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini berjumpa lagi bersama saya di channel Belajar Ngaji Iqra. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengaji dengan nada pelan-pelan, melanjutkan di surah Taha halaman 314, masih juz 16. Khususnya kepada kita semua ataupun pencinta Al-Quran yang belum subscribe, like dan share di video kami, segera dibantu subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya dari channel Belajar Ngaji Iqra. Jadi kita akan belajar dengan nada pelan-pelan ataupun dengan nada santai agar mudah mengikutinya. Jadi untuk menghematkan waktu, langsung saja kita awali membaca ta'awudz dan basmalah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz auhayna ila ummika ma yuha an iqdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bis-sahili ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwun lahu wa alqaitu alayka mahabbatan minni walitusna'a ala aini idh tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluh faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan wa qatalta nafsan jainaka minal ghammi wa fatannaka futuna falabitta sinina fi ahli madyan thumma ta'ala qadari ya Musa wastana'tuka li nafsi idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan
قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى صدق الله العظيم.